Further cut so that in the mode of ungodly soul ties. They are sexual relationships. O Ganana Modo came weary, near Haga. So tie. No how carry how. Go common a modo e affect a so. Go common a modo affect on a so. Meaning, Freddy Modo economy yaha. A comment a modo abere. I took a kid Modorico. E common modogi. I took a kid Modorico. E wa commanogi. Kogo giko comment na atano. Meaning, sorry, taya kuna digana. Atano. Ai ko komete na takifao mohetoko. Ai gana. So kogo tona telefone di kogo immediately no give you comment. No mena comment mo. No dari na modo body physical, verbally, emotionally, na spiritually. Spiritually ne modo sio ka agukora kiroto ini wako mana kiroto ini. Na verbally kwaria nake no mutheri na kathuru kwaria. No muona na kikimwiri kana emotionally ugutukuga methebeo ina ko no uthari na mundu ucio no metugira gukoma na mundu to so tai kurehaga sex covenant, sex altar na so tai vows, commitments na agreements ni rehaga so ties. Vows mehitwa, commitments na agreements no twetikaniria undu tuwe heno ria twetikaniria commitment ile tumekaga na meheto ile tuliaga ya kihiko kana ya gwika undu ni tuhithanagia na meheto yo undu suge from the hanga so tai ni rituals rituals mugethie muthinjanire kana mwikanire mundu na undu na mwiyo hamwe mugirutane na mundu magongona na hasa tai kono wathite kuria kwa ngoma ni kumuhithania mundu cio korwo ri satanist kana agent agiuma kundu kuria agikumbrekero so ties so ties ile siko link marhoma no mahoto kumumonitor through those so ties. Okay, so rituals na nikyo kinya thaisi urakora mathinjo mangi ni marahithania andu na kundu gutagirire tondu rituals icio sinaga so tie. Okay, mathinjo ndukana tengere kumeka uguo undu ucio ngire ha so tie ni ungodly grief. Yes, to the dead, with the dead. Mundu akuwa ri ongimurira makiria ririkana tugaga ikomwe na mundu ri na ni mwenderete na kana mwana kana mundu marite na keri akua ofatie ku break so na mundu cio na nikyo mwetagwo handu hari ndo family magoka ando family moka hori hoya mugatigithukani na mundu cio akua tondu ruti mundu cio we ni athire kiu ni kimwiri na riko ko ne kimurimo kiuru kia muraga moge gutigithukanio kimurimo ko no yoka family ringi kimurage aiko kwa prematurely the spirit ko no gioke keje kumuraga prematurely ko no ginya moge menya no ginya tutigithukana kindu giki tondu ngoma ne aratika advantage ya kindu giki na iko ogimurira beyond ginya biblia mundu na hetuta ya kurira mundu yari nduko thate nduko thate cia thia ndofati kurira mundu okuite ringi wafatie move on no thina mbere so no ngire uko ni gwathirire meri 5 mwaka mugima no raririra ndurahota ko overcome grief ogia na so tai na mundu uria akaje guceragera nginya tuko akaje ukoma nawe akaje kuhe instructions tando ndo break so tai na mundu uria no rikane ndofati ko instructions ni mundu okuite tando egutukane ni kromase na ti mundu ucio roka ri nige spirit no ikone kiria kia muragire ni a demonic spirit a familiar spirit iroka igakwa information so dokarere beyond akomuru ni modete dokamure beyond komurire no wega muno bado gathie beyond then tigithukanio nake muririre ni wega ngai ni etikiritie na nikyo Jesu Kristo mundu wakuite githiko muriukia mundu uria amuriragira baka muritiga komba kurira aba goftie kiondo kiu tondu menyo ndo uria ni emotional hete sori yaku so ngitura tu muriragira na nikyo na ginya kuria ndo muthi mahitania na ndo matengeraga mbere-ini magathi kurira muthuri wao makuwa na record wakuire ndingiragira maundu maya magathi kurira fafa tondu warugama nao fafa na record wakuire ndetera urera fafa nyugo tetera na mbere-ini gutiu mundu wa gutetera tondu ndari hau aikore muthigwa thire kwa ngai kiria ke hau ni mwere wigirwo hau nigufutha urafutha so gogo tire kindu kigutetera mbere-ini no way so gogo no ega kumenya ndukarire mundu beyond uria no right ondo cio ngire ha so tai ni pornographic images yes pornographic urika tugire kigo pornographic kiminite atia kiminite recorded prostitution yes recorded ni digital ni digital kogo no ko mundu ena so tai na pornography okay still self-spoken curses. Yes. Nili haga so ties.
Proverb 8 verse 18 verse number 7. Proverb 18 verse number 7. Maandiko mugite atia kanua ka mundu kirimo ri ni guthukia gathukagia haga soro yake na kanua gake. So no he soro yaku na kanua gaku. In fact maandiko mugite atiriri umenyere kanua waku na rumiro waku tando rumiro waku na kanua gaku no kakurehere mathina soro ini yaku. Koguo kiri oraria ke affectaga iyo soro. That's Proverb 21, 23 na Proverb 18 verse number 7. Koguo kiri oraria no we ohena kio. Cast objects, physical objects, charms na idols na rings na occultic books ni haga Soulties. Demonic rings. Mundu no wakohena bete. No gunegere bete farothi. Utoro dirikanaga. No go hefuku. Utoro dikanta ndo ifuku riu. Kwa ndo thaisi mahirwo charms nike mo magathutha muthuri fulani kana muthuri akauma mutumia fulani tando ni ohirwo soul na uchawi. So uchawi ni hotheka ku soul na nikio Ngai akirithino weze ki 13 oregeteriri aya nao mohaga soul cia ndoniki. So soul cia ndoniki na uchawi false teachings na ile haga ungodly Soulties aikofundithio mufundithio matari mega ma occultic involvement na kandaisi we ta ihosie kuo sira utana mufundithio matari mega mundu cio kumuruta kou ohoi kumuruta kou akirimo he soul agifundithitio guo kwajerago ono magathi iguru inyu agimugathicua. So teachings no cio he soul yaku na mundu cio agwa form stronghold thini wake ndongimuruta handu hau tando nio gutiri mundu ungi. Koguo no egomenya teachings cio ramukira to ni haga Soulties masino mo mwana farothi mare ha Soulties.